Ariyo kuom ji 11 manyodo hinyruok odiechieng' manyoro e masira mar apaya ma Kaplong Litein owito ngimagi kendo chwalo malo kwan ji ma owito ngimagi masirano nyaka 15. Magi timore kinde ma ji ma otony masirano wacho ni en masira madino geng' pone apaya ma Sotik kochomo Kericho ne nyalo biro ni kare. Jatend migawo mar wuoth Davis Chechiro wacho ni gipimo rang'iny mar math kong'o kuom derepe ibiro duoki mar temo geng'o masira machal kod mago. Lori ilikuwa na momentum, ilikuwa imeshika na juu ilikuwa na msiko wa mteremko. Sasa kijana akajaribu kukata hivi, alikata tu moja kupita kwa hiyo boda. Sasa vile alikuwa anajaribu kurudisha hiyo Nissan ilikuwa sasa imekaribia ikakongana. Na mimi naomba serikali naye pia aangalie hii barabara ya Sotik Litein. Barabara yenyewe ni nyembamba na imepoteza watu wengi sana. We are bringing 1,000 algo blocks to our roads to make sure that kama nidhamu ni shida ya kwa sababu ya pombe, tuwasaidie wale wanataka kukunywa with denying them to drive for 1 year, fining them 100,000 or an imprisonment of up to 2 years or both. Nyakora Mugajuang bangasa